Biljka koja donosi mir, ljubav, sreću i uspjeh. Sretni bambus je jedan od najpopularnijih lijekova protiv negativne energije u domu. Donosi mir, dobru energiju i smirenost, pa se smatra idealnim poklonom za nekoga koga volite. Za ovu biljku se vezuje i staro kinesko vjerovanje da donosi sreću na različitim životnim poljima. Pronaći ćete ga u svakoj cvijećari, ali to u stvari i nije bambus, već Dracaena sanderiana, ali svojim izgledom i izdržljivošću podsjeća na njega. U Aziji se unosi u nov stambeni prostor jer pozitivno utiče na emocije ukućana i atmosferu u domu, kao i poslovni prostor jer se vjeruje da donosi uspjeh i napredak u karijeri. Koliko stabljika sretnog bambusa nam je potrebno? Vjeruje se da 2 stabljike sretnog bambusa donose ljubav, 3 stabljike obezbjeđuju sreću, 5 stabljika će vam donijeti zdravlje, 8 stabljika je za one koji žele bogatstvo i 9 stabljika će donijeti sreću na svim poljima. Sretni bambus ima minimalne zahtjeve kada je održavanje u pitanju, drži se u vodi, u providnoj ili neprovidnoj saksiji, ali za razliku od ostalog rezanog cvijeća možete na taj način da dolivate na svaki 10 dana do 2 nedjelje, jer ova biljka brzo crpi hranljive materije i najbolje je da koristite ostajalu vodu, tako da oko 10 cm stabljike bude u vodi. Uspijeva je na osvjetljenom i zatamljenom mjestu. Voda u kojoj se drži bambus može da se dekoriše kamenčićima. Sretni bambus se smatra najboljom feng shui biljkom, koja u svom okruženju dovodi u ravnotežu prirodne elemente, vodu, zemlju, vatru, drvo i metal.